Kia ia fatal fat fo ni tula mai o kela ni tala mo le choni si le josa mo tili mai vitorua mo mai o kila ni tala tumu te wa ole li poti su ngai sa wanga te singa na malo mai ka si ko ban sili ni sila la wino fa sala ngo Julian Assange sai pen ta o tele le mo tula titi pa sika ta longa ta vili pe fa longo no Wallace titi mo ko te zantima mai fa te inga si slia ilo blacks fa fo mai non fala telina ora li potifai uma de sua suenga o mer komisi sua sa faia sa wanga to mai tito singa malo mai kalesia abusing care royal commission of inquiry what to all to nail to my take over Syrian is sila dem sinti kiro e no sa male lima mala fa to sanga sa fa solo ile sua suenga ina o mai on the floor for ina le tulanga sa fa sino ya ile sua suenga but if I to se formos fulo to sanga ina wo ro mlango ina ila to ta fa sao ina mai nei sawang ali to fa sa o ino se o le ripoti u fa tu ngai no so nga pito silia tu le ne on tau ta o ya te roa ile la te selau fits por miliona tala wo ia fa tu penga ri terminei malana fautuanga sa a wina tu te mata minister mata o pole lo te fa le blue man velden il fa un mati le ripoti in fautuanga o la fa la telina pe a mai on a for sier fa ina malo di tono il parliament mai for mai per tau fai un ona mas fo o le so na sa fa vai ne le lusa luafe mas ma valu mo le so ino sa wanga ma fa tamala sa fa mai ti tanga talbo mo tanga tua sa ia tu singa na malo ma ka le sia ma la fi sa lo ni mas furu ile a fi sa lo i sliva sa fa longo longo i fo i mai tanga sa ia nei sa wanga te lo mai le time ile lele loi fo ma le lusa la limas furu afe o ila to wa fa ba singa ina sa afiai e ia tanga te sa mo le pasika sa ofia ia ila tu sa ofia ni sa wanga laiti e ofia i manisi fatu ala tu loina ile su suenga o ila tu sa mo ai lo ni mori ono se se fa mamunga sa fia ino fanga sa tau si ai a olai chane a fa tu sa tu sa i linga tali tu sa pa pe le lani o su suenga ni sila lo tele atu lan su suenga e vera fa ali ai fa masino judge Coral Shore e fa tolu na fai matolo taimi sa fa tu pula e fa yesu swenga ono na fai ta tele ma fa matala ina e charge sure o se lumo le tunu wow sa mo tu fai lo komisi sa manino ma i mori ma o tanga ma ori sa to tele atu la tu sa to si to singal malo mai kale sia ma tanga sa fia nei sa wanga sa to telefone tanga pasika mai la to e ia fia tu mau sa fa ai loile so tau la por kalamera vai ai no le tai o le television New Zealand Daniel fai taua o se anta sa fa so ina lungo pengo so ta inga la tele sa ta o ai sa si o ia no o se mo tu ai fai no tau fa balea ma le pepelo fa ia fai taua o le ata sa la tele no na fa so ina sa ma fo na loilo na tina ina mo fa le tele no ia le to mai nei ai o na fasili mo ia te po a mai o ia pe o le me uma ma tu wow sa manatu o lo telefoni atu mari fare pui ma fa ali ai lo tina sa fa long sa te yo yo leo a sa yo longo ye o le anta sa va ye lungo o pengo so te ingalo tele pepelo mai le sao ma ye fa tu i nai no tina e ta o fil fa longo tina fa ka kala e kala sia ma mo mia fa finge le loku o ma kur fela lo wa kala o fa solo tala ile ata pepelo fa ali e fa tawa ta malama ni matua hitolo na tina tu sa maleata mo ye tu ina tu nei leata le vai ngolo ia al televisione sila o tele dole university o masti ka matia o nga tuluai ni vale valinga ma tu singa fa mata nga fa lu na faia ini ave ino lango mo tanga ta Palestina o de papu pui tonu i fa step pu la lulunga le vai ngolo no fuanga mo ata university o masti Wellington sa valina ni vale la su mar fa unit te mai sa te university ile mumusu le fa alsola tu ngona ile tawa i gasa ona te punia ile o le vai ngona no fuanga mo sina temi a to valina vai nga sa valia abetai sa to ai ni so tu singa e pona na pa na ile university e ta fia ile bis meni mo tu peteu tu pe bonds al malo Israelu e sa fa ile fi so upo le university poti ile iluina leo ine ne mta upo o pui ali tamanta i minister mata ngalo ngatina elo tele Louis Upston yere ngayo ingal malo kipi fa tu penga mo fa ala tonga yo foi na trau ma fa mo fu mo tanga lo kele e am tamai le vaso fo
O le wharinga abstin o whaia ina o mai ona longo le tamata mission o le whaalaputonga le taulanga o Kilani, le Auckland City Mission, Helen Robinson, i le porkalamel e emela sona nafi. O le ate ena le whaalaputonga, i ni tangata e fia suluatu, mo ni fisoswani ni me ai ona o le fōwhanga na malo. Wharia Robinson, e am tamai le sa mo yulai, o le a lai kiki lapa se vai ngā tupe o le a mo mai le malo, i le na o le fitsu lima, te tala. E tasi te sima le 5 miliona tala, e mo mia le mission na i tau sanga le tasi. E whaatino le iai le la tau tua. A e whaamtalanga te sia sa tu ina te abstini le vai ngō tala le News Hub, o ta uai. O loo iai lava isi awala mo tangata mo mia fisoswani, mo tau mawha. Mai e ta wai e fa wa lava no fa tupe fa nga malo so fa tasi nga nga fa la tongo tau mafa ale New Zealand the Food Network e la tu sepala ia no fa nga tau mafa ai se te toi fa to wino ta me ai e mo fa na ta sanga mo fa tupe mo fa fa nga ta mai mata nga ngo atina la tele pe a fa mo mia so sani fa na lati ora fa mas longo le isa fa vai na le compagnia li kina i tuo fam talanga male ale fa di lilo le WikiLeaks ya Julian Assange i Saipan o fa ta o toina e vai le modula i di le Pasifika e o nga tu ton vi ai taula i le rolangi mo se ase tasi ora solea e bino fa di ai stu stala i le moto le Commonwealth Northern Mariana Islands ora moto na o tu sa mare limas fu wa per fa to wa fa tingata ta sa unione mos fa stonga ora ave ai matala ango i longa fa le tula pono ale rangi i le wa fi fulu sa fa matu ina le WikiLeaks ia le fai tau se lau se lo wafe fa mamonga fa sa na fa lo telina ale fita Amerika i le tau e va Amerika Afghanistan i Iraki o solingo se pui pui ngapitu mau ai atu le wale le mai le tala ango fita Amerika o le tai nei sa tu lau ele le ai se va le fa pito i Saipan sa awina tuai Assange mana au lango ma le ampasa Australia e le malo Britania Stephen Smith sa ioe Assange le sto na file monio mori anga tasi le tau pulpule mo le umia ma le fa la lo singa fa li lulilo mo le pui pui nga o Amerika o le sole o tula ia i fa mstonga fa tu malo Amerika i motu e ioe ia i nei morianga o le li tu stala le li tori sila pasti ke se pani a Saipan ma le va ngo tala al saipantribune.com Mark Rabago tai taua o se taimi taua tele nei mo Saipan wa e leo tanga umai la to telo ina le motu o le melea o le nei mata o postasri mata pula kike ali le mai tonu le faitau sfulo te sanga e tu ina Saipan il fa fanua ai ta wai e telesto sinato lo mingo ma fasa la longa le rolangi le nei mata o pismoto la kiki i lo ngaro tonu le vasa pasika o Assange sa awinatu ile motu mai Engelani sa lokai e se vale le fa pito e per fa ali ai Rabaco Assange ole amalanga sa ola vai Australia pe amai ona la wina non fa salanga o Saipan o le territorio America le Pasifika Ahora kamere woni putiali tapa ina le to lu Assange is so sodi to le tele mo se vai nga tupe e que tongi ai le vale le fa pito sa awinatu non to lu Saipan e bona ta wai la ile asfa milion tala le tongi e talo o tom tala bo ora ka pia le Chiefs Wallace se kiti makotes rantima ta fat e ai no fa longo yo lai ngo ola wina le listeru black most time mo mo ida matanga da vasane mai o mai la mai la sto na lo ka vi vili peola fa longuna is fat inga sa yai Oni tau le televosa ma tomata ma to ola wina le fa ya onga le Black Scott Robertson ia na au mo e no ma mo ngo ina ia ila ua is telefoni ora fi fria lua aso talo na mai ona lo wina le au wa fi ai mo lai ngo ma le tau fa ma sani le fa ai fa ma lo ui nei e ma fa na ma mai le ponga yo le ta video fa lo ngona ona sa le mi so lai lo o se me le ola fu mai sa fa ali stiti le vai ngo tala ni News Hub e na ti mana tu ina se tulanga ma tu ai fa te ia sa yai ya rati ma sa ita ua sa le mi se telefoni la pita ia oia e toi titi sa balo ia rati mai fa ono ye sa no fi ai ia stiti o se tu ai ngo ta alo sa ta alo super ga bi pasika o te sang nei sa le ai mo se fa le tonu se manatu e fa ma sangia i le vainga fa ya onga o Blacks wala tu tiro ai le tolo o ye le lusu te sanga luas fu fat sanga le tu e sta abri sanga ri por lo rangi le waf me fu fitu Australia e wai ona ve me numero power pe a fa wo pe ala na alo ye nei ta fa di ai Robertson ma tu ai fia tele alo skiti
mai se le ta'alonga ma le Hurricanes e pe ona whamalo si awa i le Chiefs. O le whiwhilia la stilti o whawa wai le tala anga ki tono lona ainga i le lakapi whawa malo lea o ta'alo ai. I lona tua ale malu se ma stilti li masmale i ta'alonga whaitoria sa i o fuinane todi inga lan moana le man Samoa. A wharia e stilti junior i le New Zealand. Sa tolu ni nai lo e matolon tua a. Se te mua lea, e se te mi ua vai ai ua. Tolu. Ai se fautuanga tau e au ia te una te whatu mai lona te maa. Ina ua ia longo iai o se vaenga whaingo fia tu leo le whiwhiria e All Blacks. Ai o se vaenga e piru silianto al whainga ta. O le tū mawai pēr i le au le All Blacks. O le sui o le tosa mo Stephen Crichton e na te leo te ena sa manoa e vema kapitendo o le kapili ke New South Wales. Mo ta longa whaste te Australia pe a whai e fōra sia iai. Sa ia longo le televise iwa po le Nine News i Sydney, Australia. O se mea la whapito te le moia pe awhitau i mani kaimi masao. O Crichton sa mata ina lan ta alo le ta along faste te mua le sa whai e nai. I ako in se lani tosu varis fulu Sydney. I le se lau tosu fulu mita sa ta mo e ai. Whatolo nei tele peina i poe. O le lele o le te inga Crichton e peo nei loa i sosoania i lana kala po le Bulldogs. E peo no tūlanga mai i le awa i le tauwanga mo au e supe ale sampiri ka masanga o NRL ni tu sanga. Ilo na tau sanga mua i le kalapo le tau le elusu tau sanga o i tau a veri to finga kapiteni. Ma o si itia i ne ilunga le ta alo tamo le au. Ma una iai i le tau futulinga mo au e valu e pito lunga. O Crichton o whatulunga ino stasio tamba pito silo ana amana ia i le NRL. Ma o le se whate inga ino o whiwhiria i le awale New South Wales. Le Blues lea, mo talonga mua lua o le tamana sang pastete. Ai olona sao ile au e whaalu tele atu ini nai tau sang o luma nai mai le tete i olo le Blues. Lea sa e tau tino ai o le kapiteni no lana stete o se meo lea fia tilo iai. O le pona nei o le talonga pastete lua le vau New South Wales se mal Queensland Reds. Tau le talonga se Risi, il temirei, o tasi le malo le mato Queensland. O le alo mia ina le kala puliki o le Brisbane Broncos i le whailonga o le matariki i le latu o fulakapi i le talonga ma le Warriors i le whailonga le vasuni o kinani. E a mana i le asa whamanato le tausanga fōua maori le te rā aro ki a matariki. O le li pau fautua sili mo le whaamoe taua le matauranga matariki i a Professor Rangi Matamua. O i wharia, lona whanga e tia i le whanga le Broncos o whaelo ai le mana lamo le kalapu ma le o pongino nganu o te ngata o le ele o Aotearoa. Kala nao ni aso, maria le tulu, so i fwia.